برتوتو سنا مدرج جول لا يا جماعة سن الجبات رفتنا دبلو دبدني خفتن برسيسا بيتر خيساتك قالوا من سجرين راكات متيران ولا الفورمي في كلامات وان بتنو دمني كيا وجرا وبريان كينيا خبيجان بادي مني درجة هافيا إس كماني من هراجرن أكمل ثانو ولا لا سيفي بيجان بتيس أبشرا بويا تقرب بينو ران ما يجيرا حكوا بودا بلو تجريني وبريان كينيا خني في من هرا سودي خيسات هراجرنيس قال تقرب بين غرغان ساتي نونو ما باسا أما ورا جماع خينيا كابو يبدأ ولا سيسي جماعة ربي سانا كابو نمنو في جماع خينيا جدو لباغا لك أبري خيس ربي سانا mucha jallo ilmu amantana tabarumsa fi hojii kuban qabne eega qamaatee fi jana yooma barattee akka ilmoo namatti na boonsu ta'es baatii ramadaanaa taatu dhufte arramaatu jummarraa seen bisa himi meedafi abbaasa isimmaa duraan jireenya rakkoo tana keessa fuutanii nu dhaldhaltan anti yaammaan tana hiriyaan tiyatuun matoora qabdi tun dukkaana qabdi ka duraan baratnoota jirus ka abbaan duraan carraaqeef baratee digriidhaan eebbifame hojii miindaa mootummaa taa'ee nagaa nyaatu jira anti yaaniin baradhaan jaamoo nin dalagadhaan jaamoo akka babbaa kiyyaatiin ta'a. Nadhagee ilma kiyya haraan dalagurra karaa halaaleen bultii jaaratutu irra caala. Waan ati irraa yaadda'u jirtu kana hunda ka walis sii qabu ka galmaan siin ga'u eenyu? Rabbii si uume ka dhabamarraa si argamsiisa. Yoo ati ibaadaa rabbii qabaattee rakkoon takka tasit dhaabbattu yaa rabbi na furettee leeyilii kaatee rabbii kee kadhatte rabbiin suma fura. Barabbaan ammaan tanafaa mataan kun shawshawna ta'uu deema. Yoon deeme jireenya qaalee kanaan yaada. Yoon niin salaatiyyaa Allahu akbar jee jireenya qaalee kanaan yaada. Waa takka rakkoon mataa kana keessatti xiit mataan kiyya kun na ja'uuf deema. Jimaan afaan kaadheemee affaa firaa jee shariikan kiyyaa jiqamaa yoon jees waa takka jimaan matumana dhukkubsaa yaadaanuu maraatuuf hin deema barabbaan maan tana. Nadhagee ilma kiyya waa'ee jiruu duniyaa irraa yaadda fuudhiisi. Ergamaan kiyya dhageenye sallallahu alaihi wasallam nama irra guddaa yaada isaa duniyaa ta'e faqiir jee rabbiin isa lamaan jidduutti miskiinummaa isaaf barreessa jee. Nama irra guddaan ammoo yaada isaa akhiraa ta'e rizqii isaa tabahaadhee jirtu funya urtii isa bira wali qabaa jee. Waa'ee jiruu duniyaa irrumaa huu yaadda hin rabbii kee sodaadhu imaanaas rabbi si haa kennu. Yoo rabbiin gargaarsifattee qaalii rabbii gootee rabbii keetiif sujuudee rabbii kee gabbartee isa kadhatte bikka yaaddee ol rabbiin si milkeessee hiriyaa ta'e ol malee irraa gas hin taasisu. Yooniif immoo akkanumatti jireenya kanaa kana keessa dunumarraa yaadda'u waan akkanaa nannaanneessite takka jiruu hoosa jiraate ilma kiyya rabbi si uume sodaadhu. Wanni rabbiin guyyaa baruurraa si gaafatu maana gabbaruu dhabda maana sodaatuu dhabda. Umrii tee maaliif fixxe dardarummaa tee maaliif fixxe jee tanarraa si gaafata malee waa'ee biraa takka firraachi lafa kaayee wanni biraa tarabbiin maa anaas hin mijjeessine jee tarabbiin dubbatunumaa hun jirtu maana sodaatuu dhabda maana gabbaruu dhabdee malee rabbi si haa qajeelchu ilma kiyya jabaadha. Abbaa duuba badiina hunqa ammaan duraa dalagaa ture rabbiin naaf araarama. Atummaan gara isaa deeminaan ilma kiyya rabbiin waa takka gafuurur rahimi tasin araaramne hin qabu. Atummaan sirriitti ji'i boohii rabbii kee kadhadhu gama rabbii deebi. Abbaa akka keetii kana qabaachuudhaaf hedduu takkaan gammada yaa abbaa kiyya jannatul firdoosi rabbi si haa kennu. Kaaniin duniyaa tanarraa guyyu tokkollee kaaniin rabbii kiyyaaf hin sujuudin kaaniin duniyaa tanarraan deemee wayiin dubbaddaa miti umrii naaf dheeradhu.